Goeiedag, good day. Dit is Juffrou Dinda hierso. En vandag gaan ons Afrikaanse woorde oefen. Today we're going to practice our days of the week words. Die dae van die week. Now, we're going to practice our words 2 times, and after that you can replay the video as much as you need until you feel comfortable with pronunciation and the spelling. Nou, ons gaan die woorde 2 keer oefen tot jy gemaklik is daarmee om die woord te sê. Nou, is jy reg? OK. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. Well done. Now we're going to practice it for the last time. Ons gaan dit nou vir die laaste keer oefen. Is jy reg? Goed. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. Baie dankie en totsiens. Thank you very much, and I hope you have a lovely day further.